Zamislite život u vremenima kada su se anđeli i ljudi susretali, kada su tajne znanja i magije prenošene među ljudima i nebeskim bićima. Enoh, čije ime zrači mističnim sjajem, povezuje nas sa tim davno pohujalim erama, sa znanjima koja su izmenila tokove ljudske sudbine i što je još zanimljivije, Enoh je jedan od dvojice ljudi o kojima Biblija tvrdi da nisu iskusili smrt. Enoh je jedan od tih starih ličnosti Starog zaveta o kojima nemamo mnogo detalja, ali ono malo što znamo čini ga zaista izuzetnim. On je spomenut jednom u listi predaka Starog zaveta i 2 puta u pismima Novog zaveta sa malo detalja o njegovoj veri, ali naznakama da je imao veoma poseban odnos sa Bogom. Enoh je prvi put pomenut u rodoslovnom popisu predaka Starog zaveta, drugi put se spominje u pismima Novog zaveta gde se ukazuje na njegovu veru i poseban odnos sa Bogom. U poslanici Judinoj 1.14.15 Enoh je opisan kao prorok koji govori o dolasku Gospoda s hiljadama svojih svetih anđela da izvrši sud. Ovo ukazuje na Enohovu ulogu u prenošenju božanske poruke. U poslanici Jevrejima 11.5.6 Enoh se takođe pominje kao primer vere. Rečeno je da je zavoleo Boga i da je primljen od Boga. Ovdje se ističe da je Enoh verovao da Bog postoji i da nagrađuje one koji ga traže. Njegov poseban odnos sa Bogom naglašen je rečima da ga Bog preseli tako da nije video smrt. Iako nemamo mnogo podataka o Enohu, njegova posebna relacija s Bogom i njegova vera postavili su ga kao važnu figuru u biblijskom kontekstu. On je primjer osobe koja je imala duboku veru i bliskost Bogu, što ga čini značajnim za hrišćansku teologiju i duhovni razvoj. Prema knjizi Postanja, Enoh je bio jedan od potomaka Adama, ali ne potiče ni od Kaina ni od Avelja, već od trećeg sina Adama i Eve, Seta. Konkretno, Enoh je bio praunuk Setovog praunuka i takođe pradeda Noe. U vreme kada su mnogi ljudi živeli znatno duže od 100 godina i kada Bog još nije postavio ograničenje od 120 godina, Enoh je postao otac u dobi od 65 godina i živeo je još 300 godina. Postanje 5 takođe navodi da Enoh nije umro, hodi sa Bogom i ne beše ga, jer ga uze Bog. Postanje 5.24. Luka pominje Enoha u svojoj listi Isusovih predaka, koja seže sve do Adama. Poslanica Jevrejima spominje Enoha u listi staraca, predaka Izraelaca koji su pohvaljeni zbog svoje velike vere. Poslanica Jevrejima takođe pojašnjava da uzimanje Enoha nije izraz. On nije umro i njegova porodica ga nije izgubila u misterioznim okolnostima. Bog ga uzeše i ne pojavi se više, jer mu Bog beše uzeo. Poslanica Jevrejima 11.5.6. Van kanonske Biblije postoje barem 3 drevne knjige koje se pripisuju Enohu. Ove knjige se često navode kao deo pseudopigrafa, knjiga o Enohu, knjiga tajni Enoha i hebrejska knjiga o Enohu. Većina naučnika i zapravo većina hrišćana kroz istoriju smatra da ove 3 knjige nisu božanski nadahnuti spisi, iako u njima može biti delova istine. Judina poslanica uključuje anegdotu koja izgleda citira Enoha, gde Enoh prorokuje da vidi Boga dolazećeg sa hiljadama i hiljadama svojih svetih, da sudi i osudi grešnike. Teško je reći da li je Juda smatrao Enoha za sveti spis ili je samo verovao u tu određenu sekciju. Zbog ovog navođenja u Judinoj poslanici, različite rane crkve su smatrale Enoha za sveti spis, pre nego što je Biblija zvanično kanonizovana u 3. veku. Neka kanonska preispitivanja su se desila kasnije, posebno tokom debata između protestanata i katolika o apokrifima. Međutim, osim Etiopijske pravoslavne crkve, nijedna verska zajednica ne smatra da je Enoh božanski nadahnut. Kao i mnoge biblijske ličnosti, koje su uglavnom pomenute samo u rodoslovima, ne znamo mnogo detalja o životu Enoha. Imamo osnovne podatke, koliko je dugo živeo, ko mu je bio otac i potomci.
i činjenicu da je očigledno uskrsao direktno na nebo. Enoh je jedan od samo dvojice ljudi spomenutih u Bibliji koji nisu umrli prirodnom smrću. Drugi je Ilija. Na osnovu činjenice da ga je Bog direktno uzeo i načina na koji ga poslanica Jevrejima 11 opisuje kao jednog od staraca koji su bili pohvaljeni zbog svoje vere, možemo pretpostaviti da je imao jedinstven odnos sa Bogom. Poslanica Jevrejima 11 opisuje veru ovih staraca kao imanje poverenja u ono što su se nadali i osiguranje onoga što nisu mogli vidjeti. Biblija ga posebno svrstava zajedno sa Abrahamom i drugim starcima koji su bili stranci i doseljenici na zemlji, poslanica Jevrejima 11.13, jer su tražili svoj nebeski dom kao svoju pravu domovinu. Znamo i da Enoh dolazi iz porodične linije ljudi koji su dobro služili Bogu. Njegov predak Set bio je najmlađi sin Adama i stoga neko koga ne biste očekivali kao Adamovog naslednika. Međutim, Biblija opisuje Seta kao Adamovog sina i prati Adamovu liniju kroz Seta umjesto kroz Kaina. Zaključak je da je Set bio pravedan čovjek, Adamov pravi duhovni naslednik. Kasnije u porodičnoj liniji nalazi se Enohov potomak Noa, također poznat po svojoj pravednosti. U vrijeme kada su ljudi postali toliko opaki da je Bog odlučio da počne iznova, Noa je bio pravedan čovjek, neokaljan među ljudima svog vremena. Još kasnije, Enohovi direktni potomci uključivali su Avrama, naciju Izraela i samog Isusa. S obzirom na tu visoku rodoslovnost, velika je čast što je Enoh bio jedina osoba u svojoj porodici, osim kasnijih potomaka Ilije i Isusa, koja je uskrsla direktno na nebu. Zašto su baš Enoh i Ilija dobili ovakav poseban tretman? Tačan razlog je teško reći. Biblija sugeriše da je Enohova velika vera razlog zašto ga je Bog uzeo. Mnogi od nas ne bi opisali Iliju kao osobu sa velikom verom, budući da je iskusio veliku sumnju nakon što je kraljica Jezabela pokušala da ga ubije. Međutim, Ilija je verno služio Bogu, u ekstremnim okolnostima je imao sumnje i teške periode, ali to ne poništava nečiju veru. Kao i Enoh, Ilija je imao veru u ono što nije mogao vidjeti, možda posebno tokom trogodišnje suše, kada je morao da se oslanja na Boga za hranu. Postoji nešto osvežavajuće u činjenici da Ilijine sumnje nisu isključile njegovu vrednost i da je zajedno sa Enohom bio počastvovan zbog svoje vere. Jedan mogući razlog zašto je Bog izabrao Enoha i Iliju je taj da ima jedinstveni plan za njih. Mnogi naučnici veruju da će dvojica svedoka spomenuta u Otkrivljenju 11 u stvari biti Enoh i Ilija. Ovi svedoci su opisani kao prorokujući 1260 dana i sposobni za čudesne stvari, kao što su zaustavljanje kiše, pretvaranje vode u krv. On nije bio prvi Enoh. Knjiga Postanja pominje dva muškarca koja se zovu Enoh. Prvi je sin Kaina, pomenut u knjizi Postanja 4. Koliko god da saznajemo o poznatom Enohu, znamo još manje o njegovom prethodniku. Jedini stvarni detalj koji dobijamo o njemu je da je njegov otac Kain izgradio grad i nazvao ga po njemu. Ovaj prvi Enoh će imati sina koji će se zvati Irad. Možda je bio donekle razočarenje za svoju porodicu. Iako Enoh nije umro, zanimljivo je da je živeo samo 365 godina, što je prilično kratko u poređenju sa ostatkom njegove porodice. Knjiga Postanja 5 pokazuje da je njegov otac Jared živeo 800 godina, a njegov sin Metuzalem je najstariji čovjek zabeležen u Bibliji sa 969 godina. Duboko zaronivši u priču o Enohu, otkrili smo složeni sloj duhovne povezanosti između čoveka i Boga. Dok su nam predstavljeni različiti Enohovi putevi, jedan skromniji i manje poznat, a drugi svetliji i nezaboravno istaknut. Shvatili smo da svaka priča ima svoje mjesto u tapiseriji ljudskih sudbina. Enoh nam pokazuje da vera nije samo stvar trenutka, već putovanje koje povezuje prošlost i budućnost, usmjeravajući nas ka večnosti. Proučavajući ovu priču, otvorili smo prozor u razmišljanje o našem ličnom putovanju u veri, u vezi sa Bogom i sa svetom oko nas. Postajemo deo veće priče koja nas povezuje s generacijama pre nas i sa onima koje će doći. Enoh nas podsjeća da je svaki trenutak vredan, da svaka veza sa Božijim planom ima svoj značaj i da naša vera osvetljava put prema večnosti. Neka nam priča o Enohu ostane kao podsjetnik da iako se putevi mogu razlikovati, svaki je dragocen u Božijim očima.